Ja sam Iva Jovanović iz opštine Merošina, gde se svake godine održavaju Miholjski susreti sela. Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima, načinu dodele i korišćenja sredstava podsticaja za razvoj i unapređenje ruralnog turizma i ugostiteljstva na teritoriji Republike Srbije. Pravo na dodelu sredstava podsticaja može da ostvari privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koje obavlja ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskom objektu za smeštaj koji se nalazi na ruralnom području, vrste salaš, etno kuća ili seosko-turističko domaćinstvo i koji je u toj vrsti na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja evidentiran u sistemu e-turista, kao i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost u ugostiteljskom objektu vrste seosko-turističko domaćinstvo i koji je u toj vrsti na dan podnošenja zahteva evidentiran u sistemu e-turista. Rok za podnošenje zahteva i prateće dokumentacije je 31. mart 2026. godine. Velika potrošnja naših građana na turizam van granica zemlje dugo već nije iznenađenje, ali podaci za 2025. godinu pokazuju da je rast finansijskog odliva u devizama po tom osnovu dobrano ubrzao. Svaki treći evro koji je prošle godine potrošen na uvoz usluga odnosi se na novac koji su stanovnici Srbije potrošili na turističke usluge u inostranstvu. Naspram potrošenih 3.778 milijardi evra u 2024. građani Srbije su u prošle godini finansijski odliv po osnovu turističkih putovanja van zemlje povećali za čak 23%, na 4.653 milijardi evra. Dakle, samo za jednu godinu turistička potrošnja van granica zemlje povećana je za skoro 900 miliona evra. Salaši na severu Bačke privlače sve više gostiju, naročito iz Slovenije i Hrvatske, a u prilog tome govori i činjenica da su smeštajni kapaciteti na salašima u odnosu na 2024. godinu povećani za 30% i da se još uvek traži ležaj više. Uživanje u gastronomskim specijalitetima uz tamburaše i čašu kvalitetnog vina, a sve to u autentičnom ambijentu vojvođanskog salaša, odavno privlači goste, naročito iz susednih država. Kada se porede trenutni podaci iz ove i prošle godine, u Subotici ima više apartmana, vila, seoskih turističkih domaćinstava i hostela. 6 seoskih domaćinstava više nego pre 2 godine, što opet svedoči o tome da Subotica kao grad ima šta da ponudi i po pitanju ruralnog turizma. U subotu 21. marta u Trgovištu se održava 7. po redu Džipijada Trgovište 2026. Manifestaciju organizuje turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Trgovište. Prijava takmičara je u toku, a svi oni koji žele da učestvuju mogu to da urade kod organizatora do početka manifestacije. Prijavu treba izvršiti putem SMS-a ili Vibera na broj 062-253-851 ili putem maila turističke organizacije Trgovište. Značajan broj dosadašnjih prijava stigo je iz susedne Severne Makedonije, ali i iz Bugarske, Bosne i Hercegovine i drugih zemalja u regionu. Zbog velikog interesovanja, organizatori Džipijade u Trgovištu mole potencijalne učesnike za pravovremenu prijavu i potvrdu učešća. U četvrtak, petak i subotu od 26. do 28. marta u hali Čair u Nišu biće održan 26. Međunarodni sajam turizma. Posetioce očekuje ekskluzivni sajamski popust i prilika da na jednom mestu pronađu idealnu destinaciju za svoj naredni odmor.
Kako navode iz turističke organizacije grada Niša, ovogodišnji sajam biće posvećen novim putovanjima, predstavljanju atraktivnih destinacija i aktuelnim trendovima iz oblasti turizma. Na sajmu će biti prezentovane turističke destinacije regiona, a biće organizovan i turistički kviz, kao i nagradna igra za posetioce. Deo programa biće i konferencije o turizmu, stručni paneli i razgovori o savremenim trendovima u turizmu. Organizatori su omogućili besplatan ulaz sva 3 dana trajanja sajma. Prema podacima e-turiste, u 2025. godini u opštini Merošina boravilo je ukupno 586 turista, što je za 154% više u odnosu na 2024. godinu, od čega je domaćih bilo 316, a to je 115% više u odnosu na 2024. godinu ili 54% od ukupnog broja gostiju. Inostranih je bilo 270, što je 46% od ukupnog broja gostiju i 221% više ukupno. U 2025. godini ostvareno je ukupno 1252 noćenja, što je za 45% više u odnosu na prethodnu godinu, a od toga su domaći turisti ostvarili 600 noćenja, što je 67% više. To čini 48% od ukupnog broja ostvarenih noćenja, a inostrani su imali 652 noćenja ili 52% od ukupnog broja ostvarenih noćenja. Porast broja dolazaka i ostvarenih noćenja turista u 2025. godini direktno je povezan sa povećanjem smeštajnih kapaciteta, pre svega nakon početka rada etno sela Čubura u istom imenom selu Merošinske opštine. Hrana i piće su proizvodi koji imaju potencijal da doprinesu rastu privrede. Ukoliko država napravi dobru strategiju, ne samo što se tiče gastroindustrije, već i gastroturizma. Ovaj drugi sektor proteklih godina je sve više zastupljeniji u Srbiji, a turisti iz raznih delova sveta za srpsku hranu i pića imaju samo reči hvale. Srbija je bogata resursima, ima izuzetno plodno zemljište i povoljnu klimu za uzgoj raznovrsnih poljoprivrednih proizvoda, što pruža osnovu za razvoj različitih gastronomskih delicija. Zatim ima i bogatu kulturnu baštinu koja uključuje tradicionalnu hranu i piće. Ovo može biti osnova za razvoj autentičnih proizvoda koji bi privukli domaće i strane potrošače. To je i turistički potencijal, kroz promociju bogate gastronomske ponude Srbija privlači veći broj turista koji traže autentična iskustva, a to doprinosi rastu turističke industrije i donosi dodatne prihode zemlji. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Iskoristite do 30% popusta u martu. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept rehabilitacije zasnovan je na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprinstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Šopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Iskoristite do 30% popusta u martu. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept rehabilitacije zasnovan je na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprinstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Počela je nova sezona u Atomskoj banji.
Iskoristite do 30% popusta u martu. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept rehabilitacije zasnovan je na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprinstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Počela je nova sezona u Atomskoj banji. Iskoristite do 30% popusta u martu. Imate reumatskih i neuroloških problema? Ovo je pravo mesto za vas. Koncept rehabilitacije zasnovan je na spoju savremene i tradicionalne medicine. Lekovita voda, vrhunska nega, gostoprinstvo, priroda. To je Atomska banja. Jer ovde izvire zdravlje. Među brojnim učesnicima i posetiocima 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu bili su i stručnjaci iz oblasti turizma koji su imali priliku da sagledaju aktuelne trendove i ponudu destinacija iz zemlje i inostranstva. Šta sajmovi znače za razvoj ruralnog turizma i na koji način se mogu iskoristiti za unapređenje i promociju domaćih destinacija, pitali smo doktora Branka Krasovića, eksperta za turizam. Svakoj vrsti turizma, odnosno turističkom proizvodu, ovakav sajam itekako znači. A posebno u ruralnom turizmu koji je dugo bio zapostavljen kod nas, ali sada mislim da od 2020. godine, od korone na ovamo, itekako je došlo do jedne ekspanzije, pa i povećanja kvaliteta, ne samo u smislu obima, nego i kvaliteta, znači gde ljudi izdaju svoje sobe, apartmane, kuće, seoska turistička domaćinstva i shvataju da to može da bude njihov primarni proizvod, a ne samo nešto što rade usput uz poljoprivredu. Veliki broj izlagača predstavio je svoju ponudu iz ruralnih oblasti na sajmu turizma, rekao je dr. Krasojević, podsjetivši da je ruralna Srbija teritorijalno i resursno dominantna u odnosu na urbanu, iako se u javnosti više govori o gradskim sredinama. U prilog tome sigurno idu i brojne obuke koje radimo, ali i interesovanje ljudi za boravak u ruralnim prostorima Srbije. Jedna takva obuka koju sa kolegama iz turističke organizacije Niša održavate upravo u Nišu u oficirskom domu u petak 27. februara. Da, u saradnji sa turističkom organizacijom grada Niša dolazimo, kolega i ja, Slobodan Živanović i ja, da praktično obučimo ljude kako aplicirati za sredstva. I to aktuelnih konkursa koji su sada vrlo konkretni i u pravo vreme ljudi trebaju da budu upoznati sa uslovima konkursa kako bi znali šta treba da pribave dokumenta i da apliciraju za sredstva što je moguće pre, kako bi mogli da unaprede svoju turističku ponudu ne samo u Nišu i okolini, već i u susednim gradovima i opštinama. On je istakao da je cilj edukacije da se podstaknu potencijalni aplikanti, naročito sa teritorije juga Srbije, da shvate da proces prijavljivanja na konkurse nije ni previše težak, ni komplikovan, a ukoliko ipak procen da im je potrebna dodatna podrška, uvek mogu angažovati stručnjake koji im mogu pomoći u pogledu revizije, dokumentacije, kao i u samom procesu apliciranja. Sajmovi su jedna od najboljih prilika da se lokalne samouprave predstave široj publici i promovišu svoje turističke potencijale, kulturno-istorijske znamenitosti, gastronomiju i sve ono po čemu su prepoznatljive, sa ciljem privlačenja što većeg broja turista. Turistička organizacija opštine Bojnik iskoristila je upravo tu priliku da svoju ponudu predstavi na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Kao i svake godine, turistička organizacija opštine Bojnik predstavlja svoju turističku ponudu na sajmu turizma. Posebno smo ponosni što smo danas sa 5 od drugih opština Jablaničkog okruga zajedno na štandu Južna pruga. Prvi dan je onako bilo posećenost je bila slabija, danas petak.
već je dosta bolje na 47. Međunarodnom sajmu turizma. Mi smo danas došli da se predstavimo sa našom novom ponudom Duša Juga, zajedničkom ponudom 3 opštine, komšijske opštine Bojnika, Lebane i Medveđa, koju smo spremili za goste 47. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu. Duša Juga je zajednički projekat koji realizuju opštine Bojnik, Lebane i Medveđa i koji predstavlja zajednički turistički proizvod. Pre svega namenjen turističkim grupama iz većih gradova i iz inostranstva koji obuhvata aktivni turizam, verski turizam, obilazak banja i obilazak istorijskih lokaliteta. Mi ćemo u narednom periodu, znači ovim prilikom najavljamo i brošuru 30 strana za sajam turizma u Nišu, definisati ponudu i ponudu uputiti turističkim agencijama iz regiona. Takođe bih pohvalio grad Niš, turističku organizaciju grada Niša, Gorana Milosavljevića, sa kojim sada se dogovaramo da ta naša brošura stoji na infocentru turističke organizacije grada Niša. Tako da u narednom periodu smatramo da ćemo naprediti naše kapacitete i biti dosta konkurentni u odnosu na ponudu drugih turističkih organizacija, lokalnih turističkih organizacija i da će turističke agencije kod nas naći dobrog partnera i da ćemo moći da tu ponudu zajedno realizujemo u vremenu koje dolazi. Predstavljanje na sajmu bila je prilika da se uspostave novi kontakti, razmene iskustva i dodatno promovišu turistički potencijali opštine Bojnik sa ciljem da se u narednom periodu privuče veći broj posetilaca i unapredi razvoj turizma u ovom kraju. U Sićevu, na rubu prelepe klisure, Žarko Martinović sa porodicom pre 5 godina pokrenuo je Ramondu Serbiku, gazdinstvo koje danas privlači goste iz cele Srbije i inostranstva. Ključ uspeha, pametan start od samog početka, registracija i kategorizacija seoskog turističkog domaćinstva. Registracija je bila jednostavna, preko portala, kaže Žarko. Međutim, za subvencije države, IPARD programe ili konkurse Ministarstva turizma za ruralni razvoj, procedure postaju dosta složene, dodaje Martinović. Ne znam kako se snalaze ljudi koji su baš onako iz nekih ruralnih sredina, bez pomoć nekih agencija, to je, mislim, apsolutno nemoguće. Mi smo zapravo 5 godina se bavimo turizmom, do sada nismo imali nikakva sredstva ni pomoć, niti grada, ni države, do duše. Tražili smo prvi put prošle godine, nismo odbijeni. Ove godine smo dobili neka sredstva i verovatno ćemo u sledećoj godini ih realizovati od Ministarstva turizma za proširenje kapaciteta. Martinović i planiraju proširenje kapaciteta i dodatna 2 apartmana, tačnije još 8 ležajeva sa dodatnim sadržajem u vidu mini spa centra. Mogu da kažem slobodno da sam zadovoljan sredstvima koje smo dobili od Ministarstva turizma i nadam se da će to, da kažem, značajno da nam pomogne u daljim radu. Koji su razlozi što se ljudi slabije odlučuju da se bave ovim poslom? Prosto ono čime se i vi bavite, porodica tvoja i ti, jednostavno nedostaje na teritoriji grada Niša. Daću samo upoređenje, Gornji Milanovac, 62 sela, 130 i nekoliko seoskih turističkih domaćinstava. Velika je razlika. Da, nije Niš prepoznat kao turistička destinacija, dobra turistička destinacija uopšte, čak ni kao grad, a pogotovo kao u seoskom turizmu. Zapravo postoji potencijal, ali je to, da kažem, dosta mukotrpan i težak posao, odnosno zapravo zahteva veliku istrajnost. Istrajnost i puno rada. Selo Sićevo poseduje ogromne potencijale za razvoj ruralnog turizma koji su neiskorišćeni. To je Pećina, Velika i Mala Balanica, jedno od 3 najstarija evropska nalazišta praistorijskog čoveka. Takav potencijal država i grad moraju da prepoznaju. Postoje indicije da ćemo ove godine krenuti u realizaciju nekog takvog, da kažem, idejnog rešenja projekta naučno-vizitorskog centra. Opština Niška banja, mogu da kažem da je prepoznala potencijal, predsednik Dušan Živković, i pokrenuta jedna inicijativa u gradu kod Većnice za kulturu, gde je okupljena jedna radna grupa sa, da kažem, dobrom voljom da se nešto uradi. Naravno, bez pomoći
i bez stručnog puta profesora Mihajlovića sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, ništa koji je zapravo i pronašao taj lokalitet, ne bi se ništa ni desilo. Mi smo tu samo da pomognemo. Žarko Martinović nije krenuo u seoski turizam na slepo. Pre pokretanja Ramonda Serbike obišao je mnoga gazdinstva, putovao, učio od drugih domaćina i to mu je puno pomoglo da zna šta radi. I danas je spreman da nastavi da uči, usavršava se i prati nove trendove jer zna da je znanje ono što čini razliku. Etnokamp Early Bird je firma koja se bavi prodajom i iznajmljivanjem kamper vozila i kamp prikolica namenjenih svima koji žele odmor u prirodi uz komfor savremenog stanovanja. Ovakav vid smeštaja posebno je pogodan za razvoj ruralnog turizma jer omogućava boravak na seoskim domaćinstvima u netaknutoj prirodi i van urbanih sredina, uz potpunu fleksibilnost i nezavisnost gostiju. Svoje kampere firma je predstavila i na Novosadskom sajmu turizma. Srećom imamo toliko lepu zemlju, prelepu i kod nas još uvek nije zakonom uređeno to gde možete da se parkirate. Tako da i stranci nas mnogo vole da dođu u Srbiju i da se onda parkiraju tik uz reku ili planinu. U suštini naš prosječan korisnik kamper voli da odveze upravo na takvo mesto što mu daje potpunu slobodu. Ja se iskreno nadam da će u budućnosti da sve više dobija na značaju kamperizam sam po sebi i eto jedne nove biznis ideje, to je otvaranje kampova u Srbiji. Naravno u zemljama u regionu to je već uveliko dostupno i na visokom nivou, tako da često ljudi iz Srbije rentiraju kamper i odlaze u inostranstvo i posećuju te kampove. Rentiranje kamper vozila plaća se po danu, a trenutno je u toku promotivna akcija koja traje do kraja godine. Cena iznajmljivanja iznosi 95 € po danu, kaže Danijela Ratić, predstavnica ove firme, i dodaje da ovog meseca po prvi put organizuju skijanje kamperima. Prvi put smo organizovali skijanje kamperima, tako da biće jedno 6-7 vozila u koloni, organizovano skijanje, Tirol, Austrija, lokacija, a u budućnosti, dakle s proleća i kada krene lepše vreme, imamo formirane ture u našoj prelepoj zemlji, tako da uz to kada korisnici dođu kod nas, ukoliko nemaju ideju gde da odu, mi im apsolutno to predložimo. Ovakav način putovanja sve je popularniji među ljubiteljima aktivnog odmora i prirode jer pruža slobodu kretanja, mogućnost istraživanja različitih destinacija i autentičan doživljaj boravka van klasičnih turističkih smeštaja.